Kangulumani nandu tolu tango na keni kaono ni wakadada e dhakawa na iwalu ni vinaka kena dha e dhakawa setani sa wanru kaioti mai kalivari ia ni sembula boli tingango sa taket tago koya mai katol ni kaya taket tago me va lenga na vosa ni kalau sena iwola tambu koya yavu ni mbula ne chisu eno na mai tuta kaboli na maten tu ni kalau e bura okay anda reda uti mai rua na ultang sa oti ia nonda ultango sa bulan dina sa ratunga mendo sa bulida nga baga binaka na vosa ni kalau dora talman nonda masu ni mami kalau bina wale unomni vosa ki mami sa bulida tiko ke muninga nangas ni buli ni nomuni bola mami sa kerea muni bulida ke mami nga mai kina mai wana lo tambu na bugu chisu ne bambula emeni. Okay, nanona katolu ni atek na setani ngo. Sabaluti talanga nandina ni bola tambu. Taureda mai na authority na chisu sama sangai me tagi koya na antichrist, okay? Tu sare talanga mai balai na kaimbaleta na nona tuta ko chisu na nona ibunau na nona lawa, nona matentu ko esinvisau. Antichrist talanga sa takaba ke ira kedera sa abuna utagatikuni kuwa ni sabe sau se samboko era timi watanga sangai me baluti na ibolango. Okay, ngondi na seranga na buna enda bulida tiko kina na ibola tambu se na ibola bulindi na mai na ibolongo nisa kandina na bosi ni kalau menda kuwa ni tadori ena vei bakadala itale na setani na numa ko chisu samba ikoya rawa tiko ena vete maki ne setani tolu na kena vete maki lelevu ni kilavi naga tiko ko ena ka savolai kena kenra imbalen dina talenga. Okay, menanda rimbolengo ena samen don rautin kadiwa don rauka lima ka vango anomuni bosa na dina kina ya vangu kena rarama kina nongu sala samen don rautin kadiwa kineli menonda imbole ya na kangu ndarutaura na nona bosa na kalowena reki samen don rautin kadiwa don rautin kandua kavango au na tungana na nomu ni tukutuku menongu i vota kasenga ni mundu nirasa kani reki kina lomangu. Okay, menda kakua kini dala wana kalau menda tungana ngana nona bosa kina lomanda. Okay, iya na tebore sa sanga ya tu bosa roya tikine roya nomuni bosa dini kina ya bangu setani sini binakata mi bulai menda buli da babina ngombaleta menda la kuchungana butumbuto keni karua me kuani kani reki weekenda na muria na bosa ni kalau menda baga vitalia wal tunga batem darani warra takatiu kina kalau ano no taketo setani. Okay, pakurio setani no baga dada dina ni sanruka tu ena ivalu savoluto ko setani nandina ni bola tambu ena kena dhaka na iwakandewa translations bunga sara kalele sara na ngalala solitu me sena rumu me wakatakila ikoya maikina na kalovi kenda ninda wilika. Okay, sandondonu me uto se senta ni wakabulindina wakalotu kabaka ibola tambu o chisunga. Okay, Jesus is the center of all Bible doctrines. Kani balmbal singo me o chisu me utu tiko ni wakabuli ni bola tambu tau doko mbaka anda sa ulida tiko maingo sanda mai adobo singo na ikawalu ni ultanga me tiko mai na kena dhaka na bola tambu chisu nga na utu ni bola tambu na wakabuli me mbaleta na letolu wakalo kalau ntama kalau nulubena kalau na tambu abu chunga bola tambu chisu talanga na utu ni wabulia na creation na sena kambaleta na vembuli chisu na kalondo vembuli kanda sama red talanga the nature of man keina mbula ni tamat sama i bagalengayo chisu nga mai bambula rauni veso taiken tale menda muria na kalau kan sama red chungo na bagadada levu sandu tiko na kaya bagadada na tiko ni kuo koya na i bagabulindi na mai na bosa ni kalau.
ia me o tisu tsunga na utuni wabuli ke sa senga ni o tisu sa o setani oia. Ko setani en dua tiko na nona i tuba ni ve vakadalai. Se mbada ni siwa. Me vakadala na vaka nui nui ka vango lea tani na tamata me vakambauta ninda rawa ni kila nandina ni senga ni auta ki ve tisu na i vakabubuli. Ngona tactic ni setani. Me vango lea kenda tani. Diversion makes the wrong things seem attractive so you will want them more than the right things. Levu na kaera ve siwati tungo ena ve vanua kedangango era siwati kenda tiko menda vango lea tani takitani mai ve tisu na turanga ni singa ni vaga de dengu. Ve taliena valotu tavo lotu tukina. Vanga ramo raida e ve na kai ve siwati tiko kina. Se dhabra ka ve siwati tiko kina ko setani me senga ni vaga muri tiko kina na i vaga buli dina mai ke. Sa daga tungona e sona ve center of truth. Center of truth. Kina tamata ya andua se vaga ilawa lawa. E abutagi nandina kina ndua ngana tamata senga tal ni ndua tanitale se vaga songo songo. Rua e abutaki ena ve kambuli vaga boli tikenda na i vaga buli. Kani katolu ve matangali vola tambu era sa daga tu. Me vase sei kenda me kua ninda waka sama bliutai kenda kina alo tambu ninda ulika. Kena kawa na lotu talenga sa vanga takatu setani kua. Me vei vango lei tani. Me vei tisu. Diversion. Nanu vinaka. E so tavi vaga vinaka ndina nangangandre kena inaki ni meda i setani o koe na antichrist me vaga burea se vaga mbulia e sotale na yavu nindina kasenga ni yavu taki vei Kristo. E na vosa vakriki na antichrist e senga ni kene mbale walenga na sangati Kristo senga. E kene mbale se against Christ. E kene mbale veisu so mitaki e na itu na itisu ko e senga ni volai tu e keme dhaka in place of Christ. Tisu na kene so mina alo tambu. Na kangulo mani rongoda nisa so mitaki Kristo e ke na meda i Kristo ngai vaka rongodi se vaka liudi e na nona lewa ko sakilanga na kasana dhakava. Sana dhakava ndina nga okoya na kaya vaga ya ni koya kina o tisu na dhaka ni meda i Kristo nga sana dhakava. He has done it and will do it again according to Bible-based prophecies. As o Kristo e autaki wa na i vola tambu. Ia ni sama i autaki toka na i vaga bubuli kede ve meda i Kristo. Sana dhakava nga okoya na dhaka ni meda i Kristo. Nona mbulia ko setani na antichrist. Setani nga mbulia na antichrist. Na meda i Kristo. Me vaga yangataka. Me linga ni nona dhaka. Me linga ni nona vaga dhadana na veka e tutaka o tisu ndina. E na matan tu ni kalau ndina. Sara wata vaga raro sara e kego ko e na lomana. Setani me ve vango leitani mai ve tisu. O koe na nui taundua nga ni kau tamata. Ka vango lei na vaka nui ve koe na antichrist se o veisu somitaki in place of Christ. Sanga yangan dina menda lesu tale kina mbole ni Protestants kina i vola tambu na i vola tambu taundua nga. Sena sola scriptura me nanda indusi. Sebadab. Rongoda na isu somindina ke Kristo tisu. Koe kao tisu ni baka raula koe na somtai koe mai. Chon tinka ba, tinka ono kena tinka bitu. Ia kau na masudi tamangu. E nangai solia vei kemundo en dua tale. Nandau vei vakadengui. Me tiko nga kei kemundo ka senga ni mundu. Ayalo tambu na vuni kandina. Kokoya era na senga ni vakambauta rawa na kai uramura. Nira sa senga ni reidi koya. Sekilai koya. Ia sai kemundo nga. Sakilai koya. Nisa tiko vata kei kemundo kokoya. Ka nadhurumi kemundo. Okay? Me alo tambu na iso somi ke tisu. Na ulu ni lotu e buraburango e na ngaunango. Rongoda na iso somi ndina ke tisu Kristo ndina na alo tambu. O koya na vuni ka ndina abaga vuni na kena bolai na i volango. Choni tinka ono, tinka va, tinka ono, tinka vitu.
kauna masut tamangu na ngai sulia ve kemundo en dua tal na ndau be bagade ngui me daba me tiko nga kei kemundo kasang ni mundu na Antichrist e tiko mai na dua tal na vanua e na dua nga na ngauna kasang ni tiko bate kei kenda tau ni kuwa e na vanua tau tiko kina ni kuwa iko rani vandon wana kalau muria na bos ni kalau rongoda na bos ni alu tam ni kalau nyokoya e na tiko bate kei kemundo kadurumi kemundo tiko dia vakam bag na Antichrist baleta ni sanga tu ni laurai na alo tambu ka sanga tiko ni veidurumi na alo tambu iyo baleta ngani Antichrist e meda ngai Kristo alo tambu sa ni kandina ko koer na sanga ni vakam bauta rao na kai burabura ni rasa sanga ni ready koya se kile koya iya sai kemundo se kile koya ni sa tiko bat ke kemundo na kangolomani ke sa durumi ko tiko na alo tambu ni kalau muria na vola tambu na bosa ni kalau Hau taka na kangu niko sa reida vagamatata sara na vagadada sa dakabatigo setani e na veka e tutaka o Jisu Kristo. Vagambauta na kalau, Jisu e vagambauta. Vagambauta na bosni kalau, lo mana na kalau talai rara vaga oti tiku kina nona lewana kalau. Muria na ibu nao ni kalau, nona lao ni mata ni tuba ka lo malangi. Lo mana na tamata i vala da, sendau talai nrenre kina nona ibu nao. Na kalau mola mana talangana kalau walo manira na tamata vakuria na nonda bulingo menda redani na controversy about truth as it is in Jesus in our time menda reda talamandani nandina membaleti Jisu ka ndareda bata kena be valuti ado tiko ena no mungau nango kena no ngauna okay ntaro Iku sambau kila na vuna e data tiko kina o setani e na nonda ngau nango na voni kawa ni leo. Na beda tingo na kalau ala takasara mani baga tiki uwase tolu na tikina e tini kalima. Na baga be me daki taki rau tiko. Na be me daki ya ni ngata bata kina leo kina nona kawa. Sela ko tungango sa tiko sarango e nambuina. Sa tiko sarango e na yoti yoti ni ngauna. Iya sela ko tiko nga. Dhabna vuna e dhata chukina na ngata seo setani na voni kauni alewa kona vuna. Kota gila tinka rua tinka vitu. Baleta ni rabagam bauta na ibuna ni kalau. Baleta ni rabagam bauta na dhaba na ibuna ni kalau. Taura tiko na bagam bauta na Jisu. Na bakta gila wase tinka rua tikine tinka vitu. Kena bakta gila wase tinka diwan tikine tini. Na itukutuku ke Jisu, se na itukutuku na Jisu e ana alan profesai. Baleta ni rawa, ni vei vagadala e sona translations, sa kilikili mendau vaga ngataki, e vunga na ndui, vagadewa ni vola tambu. Vakango. Na ndui ni vandewa usa voskinango. Vagatagila chinkarua, kine chinkavitu e kavango, e na vosa vagatauke. Asa dhunru buwana e leo na ngatalevu, kalaki ia na vevala ke ira na kena vo ni nona kawa. Uira sa vagambauta na vos ni kalau ka taure tikunga na itukutuku ke Jisu. Ana vandeo va viti, vai tauke. Okay, dhunru buana e lewa, ngata levu, seni kavo na dhunru yamba te kamakawa. Ve dhunru makawa sara ti umai teni. Gai lakia na vevala. Vevala talanga sen kavo e nona ngito makawa tege bu mai lo malang sara ibu raburango ve Jisu Kristo se vala rara chungango do ulta kataraba endana ngai reda kina na yoti ni valu merau ve valu tikina okay na valu ni amektoni katolu na ve medaki ni kawa ni elewa ke na ngata ke na kawa ni ngata sa kama kau sarne bagati wase toltin kalima sa kautia sama imbutungang gi oti rondol nembak sa oti na ulu ni ngata na kau velatai ia na ngauna murgo na ngata ke irna nona kawa erse vadun ro takatiko nga na boni kawa ni leo na lotu ni kalau ia take time wal tonga koya take time wal tonga na ngata lebu ni warakatiko metangiri na lali ni sadava na utin rauni se vai tin garuana rauni na wall bout se vai
awara katungango ko metangirin lali mesaoti iya erau ni volengaiku mesambiu kina bottomless pit o setani zatangirin lali ni saoti mate irna mate tu dake o irna modi tu kakau dake o irna nambula ke chisu ndina ki partaisi kosa sureti tigo moduru kina boni kawani alewa ena bora toka nela lako iya o komanda e tiko koya na komanda o koya na nganga mai kalibari e sanga ni semba unruka bagandua o koya talanga e ulu tiko ni nona isongo leni lotu na lotu boni kawa ni alewa koya rawata tik. The commander of God's commandment keeping children. Na ndui ni translation go. Tikina batanganda ulika wote usa ulika balango. And a New KJV, New King James Version. And the dragon, and the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Okay? Dui mana bosa bagaviti, oire bagambautu na bosa ni kalau na bosa bagaviti. Iya na bosa balang in translation go na New King James Version e kavango those who keep the commandments of God. Uire bagambautu na bosa ni kalau bosa bagaviti, bosa balang uire maroroya na ibunau ni kalau duindui bedalati sebai san duindui ka bedalati sa rauta menda bedalati kan duindui sebai ongo endua na buna translation problems setanya da kabtu sang anda baka salataki menanda ubanga rai lebu nei bagandeo ni bola tambu merani bobian don to kina balai na kaenda kaetiko do talango New Living Translation ka bango. And the dragon was angry at the woman and declared war against the rest of her children, all who keep God's commandment and maintain their testimony for Jesus. Okay? E rua na ipagandeo babalangingo, e rauvia tautou watatoka na kaya. They keep the commandments, okay? Keep God's commandments. Ia na bos bagaviti ya katungo. Ira saba kan bauta na bos ni kalau. Sa rambai levu, sa rauta me rambai levu na nonda duindui kay na nonda beda lati kay na bela daki. Balati jingon translation. Okay na kangu? Iko via kila na ID ni bo ni kawa ni aleo na lotu wa profesai. Darule stale kina bakatakila tin kavitu tin kavitu ko anda wiliga chikumai. Asa dhunru wana leo na ngata levu. Kalaki ia na bevala ke ira na kena bo ni nona kawa. O ira saba kambauta na bosa ni kalau. Kwa nganda sangai kawoti. Should be commandment of God. Kataura tiko nga na itukutuku ke chisu. Na bosa bagaviti na itukutuku ke chisu. Okay? Na ID ngo. Ve ira era via lotu ya na boni kawa ni alewa. I dingo o ira saba kan bauta na bosi ni kalau se they keep the commandments of God. Me bosandina ni kalau koe volai. Chisu akaya sa volai. Ia me volai. Se ni kaya chuma na tamata ni volai ngai se tu ni volai. Okay? So ask yourself, why do I believe all that I believe? En no mulo tutiko. Ke senga ni volai, iko ngunubo tiko na waini ni dhunri ni nona ndautangane. Na elewa ndautangane mai papiloni. Okay? Na waini dhunru kene mbalimbali tiko na ibabu buli. Okay? Ni elewa sena lotu. Na elewa okoya na yadhana buni. Mystery, Babylon. Na yadhana buni ngo. Sa senga ni kilai go papiloni. Papiloni na ka lebu. Atinandra na ndautangane. Mother of harlots. Kei na veka vagasisila kei burabura. And abominations of the earth. Na yadhana buni oya. O papilon na kalebu ngai tina na randau tangane na veka vagasisila duanga na kai vagasisila wana kalau bagalebu yana iwala da e tina rango the mother and the daughters they are the same na yada kene mbale character vagai vola tambu samadala sawili ka ngaya ko sakila oi e matangali leo bagada mango e matangali lotu bagada mango
na lewa waka profesai kene balambal na lotu. ID watakila chini karua chini kabitu tauratigo na itugutugu ke chisu dama na itugutugu ke chisu en sabu no take chungango na itugutugu ke chisu so volai so sini volai watakila chini kadiwa tini kavango ia kawa dhuwa kia vana kaya toni me ubaka rogo vei koya na ngilosi asa kave yau ko koya raida moka kuwa o yau na nomu ito kani kan dua veira na we kamu era tauratiko na itugutugu ke chisu wako bwana kalau ia na itugutugu ke chisu na yalo ni profesai na yalo ni profesai na thaba na yalo ni profesai na yalo ni profesai na isoli ni kena kilai na profesai ia enona isoli na yalo tambu nikalo me kilai kina na ivola tambu nikalo ena nona veli utaki na yalo tambu nikalo na ulu ni nona isongo leni lotu na kalau sama dal na kangu na yalo ni profesai na kena mbal na kena kilai na profesai ia esolia na yalo tambu na kena kilai oya altara mo daviku bonto na lotu chiko e burango e kila na vei ka usa tukuna chiko ngo mena vos nikalo hendo nga na lotu nga kena ID na vo ni kawa ni elewa muria chiko na ivuna nikalo tadoko tini taura chiko na itukutu ke chisu na yalo ni profesai endo nga senin rendre mo kila balatin endo nga na yalo ni profesai na sol ni kena kilai na profesai sena itukutu ke chisu ia enona isol na yalo tambu kina lotu sebo ni kawa ni elewa sora sa senga tu ni lotu ena lotu na bon kawa ni elewa ni kuera kila tu na profesai era vuna utaka kawaka kau sara mera muria na lewani kalau na tamata ko era vuna utaka tiko ia me taonga kina vale no ratang endua lotu kena bo na bon kawa ni elewa na lotu e maroroya kena ID na itukutu ke chisu toro chiko na alun profesai muria na ibu na utodo ni kalau kaya lotu tu endora matanga lotu vaya lotu ni vanga rela bonga sureti ko na kauko ni kalau mulis mai kotal ni obere yak ni kuwa kosa varongo da tigongori na parokaramu e tiko rua kina na IDs kongan reba mokila ena bonondo donu motoskina ni sa kena ngau donu tiko dua tale na kai da kabatigo setani go me ndanro tani maikina me kuani da vaga da lai talenga rongoda na kalau ena ngora ni taniela tukuna okoya chisu ena ngona ni chisu tukuna okoya beira ena non simbulatiko mera ngarauna ni rasare chikuna vale tambu ni sarare da na lenga ni tukina mersan rota ni sarabatolo marika cinka tolu cinka va kavango marika iya nindo sareda ena sana sa tambu ena val tambu ni tukina na ka vaga sisila sandau ve vagarusai o koe sa vosa kina kotaniel na profita me kilago koe sa wilika mengai nro kina ve ulni vanua koira ersa tiko chutia na kangu menda tindia mandanga nonda bulingo ni kuwa wiku sarani ba kila chuma o raida chumai you can read between the lines iku sarani rongo da chuma na bos ni kalo inda sa raida chuma ngo ko sarani raida chuma na lenga ke baka ko tu dala tu enan dona bonwa okay ko sarada talanga na ID ni songo kina bonu endon mo sato sukina ni kuwa andon mi sama tata vigo ya iya ni ko sarada na lenga me kanga ka chungo chisu veira na kai chutia na ngona ya ni sa raida na kabaga sisila sa tu na lomo ni vale tambu nikalo mersan roba to tolo ni berni adu mai na dun rikalo bi Jerusalem anga ya dundina ni rasanga kamba koro mai o Roma sara nro ira ersa maroroya na bosa nikalo karangai bagmatega barusai kamana vale tambu ni sa vagalengai me veira na mela na kangulo mani ena vale nikalo satu kina na meda nikalo na meda i Kristo kasanga rabiti ko meva ka na kalau
sunguta tiko na itutu na Jisu Kristo na meda Kristo e vura sa vangi tora na ibuna utambu ni kalou kavesa utaka na singa tambu ni kalou kave vango le tani mai ve Jisu kene ibagabuli e tutaka o Jisu mai na ibola tambu ni kalou na daka ni heaven ni vale tambu mai loma langi sa sunguta nga me daka e vura ngona ve vango le tani niko sa raida sa tuna ka tambu e na loma ni vale tambu ni kalau ni koa monro tani monro eve nro kina idea usaka te viko kina vo ni kawa ni elewa e se tiko ngo e vura kona dhati ko nini vaki sa lotu makawa nganda sa tu kina na kangulo mane usure tiko ni koa muri Jisu o koe na nomu i wakambula tamai ke mami hukea na yalo e varrongo tingo nomu ni vosa me yalo ndeve kemuni ka muri kemuni na bugu Jisu na i wakambula amen.